Kanana hapa. Kama mtu ako na shida na Rigathi wa Gachagua, enda Harambee House. Enda umutembelee kana mweterere haria mathira umwire thina waku ni uyu no uyu. Niguo kana tiguo? Nie ndi maito wa andu a Githunguri. Na no turuaga na karungo. Taru he ndi karanjukireire. Na nie ngikabangira. Kiuka guku ngikarumia thiko igiri. Agatatu gakihuria gakinjira bara horo hamami. Agicoka gagithii kwi Rigathi wa Gachagua gakirwo we. Gakirwo atia? Atikarirwo atia? Ndugacoke kuruma gathoni. Na gakihera na tukihimbanĩria na gakingurira cai. Oguo niguo maundu matwarithagio na mbere. Nie na wa matangi nitukanagirira niguo kana tiguo? No ndingĩtĩkĩria wa matangi athianĩkwo kũrĩa Nairobi. Ndwaga koiga wa matangi atiganwo nake. No ũka gũkũ ground maya Ngai ndĩmũrumagia kĩrĩu. But he is our son. And we gave him an opportunity to serve. And we must support him to serve. Hata kama ako na weakness tunamsupport. Maya Ngai njĩra-inĩ ndĩraria ma. Ndĩraria kĩhoto. Nĩtũkũnyitĩrĩra Rigathi wa Gachagua. Arũĩrĩre kahũa. Arehe mbeca cia mau road. Ekĩre barabara citũ rami. Na igana maigana mekũnyitĩrĩra Rigathi wa Gachagua. Andũ aya nĩmakwendete kĩvillage. Tũramwĩtaga kĩvillage last week. Nĩmũcenjetie? Gũkũ village nĩkuo andũ maikaraga thĩ magacira makoiga nĩtũgũ-support Ng'ania atuĩke senator. Gũkũ village nĩkuo andũ maikaraga thĩ magacira makoiga nĩtũkũnyitĩrĩra Ng'ania athiĩ atũtetere. Ona we tũkĩ village wĩke village gitu. We will support you. We will pray for you. We will come for advice. We will fight your battles because you are our son. And we don't have any other. You are the man of the moment. Hallelujah. Ndarekia kuhunjia. Aiga na mekuhonoka. Ni undu wa mahinda. Your Excellency riria wirigite gutucerera ni watwirire ni ukugeria muno guku Githunguri utuherami. Na rami iria tu ni ingikuhoya ndinyihitie muno for now. Ni barabara ino ya kuma haria junction kuhituka uguo guthi kuumirira haria Handonga. Na kairetu gaka ga Githunguri ni kageretie muno. Tondu ngiuma uringe uthie nginya Gatundu South ndungikwama. Ungiuma haha uringe uhana torathi waka Wanjiku kuria Kiamba ndungikwama. Ungiuma haha uge ni guthi Kiambu kwa Mashua ndungikwama. Mimi kazi ya huku chini ya kufanya maramu na nini nimejaribu. Negeretie andu akwa. Negeretie. Hau hatigarite karami. Ungigathi ukore handu fairo igitwo uru. Father aroiga atia? Father Michael ni aratheka? Ndige. We aguka nayo. Ni ya maraiga kwaya. Kwaya maroiga ungigathi ucamanie na fairo igitwo uru. Aguka uanguke nayo. Your Excellency, nitwakena muno ni guka kurugama mwana witu Karungu. Na nitukenaga ria twamuona nake tondu nituwe under your leadership you will continue mentoring him, supporting him, advising him and empowering him to become a greater leader for tomorrow. Karungu, tunakupenda. Poleni sana kama familia, we are there for you. Ni undu wa mahinda ndirenda atiriri. Munjitikirie ndimwire ageni aria meguku maningi. Ugo Karungu gaitu nikendetwo. Ni wengi sana. Kwa sababu ya time, naomba nitawaita, mnawapigia makofi ya mapenzi, wanakuja hapa, tutaiba wimbo moja tukiwa sisi wote, alafu wenzetu tutachaguana, wawili waongee, MPs, senators wawili waongee on behalf of the other senators, former MPs tuchague mmoja aongee, former governor kama yuko, hivyo ndio tuharakishe. Niko na ruhusa yenu? Haitiga ikudorogo. Niko na ruhusa yenu? Very good. Naomba kwa mapenzi sana tumcelebrate Majority Leader Senator Aaron Cheruiyot. Apigiwe makofi.
Tumpigie makofi Honorable Senator